Sara! Sara! Ej, Sara! Se spomniš ti tela gimnazije? To so bila cajta! Krasjav! Ej, Klemen, se spomniš tele gimnazije? Ta sem li cajta! A je kaj nejasnosti, no? Kakšno vprašanje, kakšna beseda? Vse jasno. Ojoj, jaz pa ne pravičujem. Po mojem sem pozabila. Pozabila sem izklopiti. Prosim. Dober dan, profesorca. Matic pri telefonu. Živjo, Matic. Kaj pa je? Glejte, profesorca, jaz sem neki ful zbolel in me danes ne bo v šolo. A res, kaj pa je? Ma ne vem, po moje sem se od Miliča nalezil gripe ali pa kaj podobnega, ne vem. Aha, Denis isto. Ma Denis isto, ja, oba sva neki čist zbolela. A to je kakšna epidemija, ali kaj? Ja, epidemija bi se lahko rekel, ja, epidemija. Ja. V redu, noč pozdravta se fanta pol. No, najlepša hvala, mu bom povedal še njemu. Nasvidenje. Nadija. Kaj je rekla? Ja, kdo? You're too young, you're never gonna know what hit me when I fell down in silence. No one thinks what I'm doing is the right way forward. You'll see, it's not just a dream. No, you think you know, you don't know. 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 You're too young, you're never gonna know what hit me when I fell down in silence. No one thinks what I'm doing is the right way forward. You see, it's not just a dream now. You think you know, you don't know. 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 Jaz imam tekmo, lahko grem. Ja, bom prinesel. Jaz sem tudi na tej tekmi, Bodonoša sem mende, saj dobite pravičil drug teden.